bagi hingke sung tini 11 mas running ngui tongkha sung accord pai phaimani kai thanai mas ni 4 tarik thanai mas ni 4 tariko sungoro secretary 8 2 din 1-2 meeting ungkha video conference bebo ungkha o meeting o sung obono prostab na rakha jahate sini je package development package rang o rang rok da te release khlaijak nangthung tai nini tamhnai o kedar je screening processing je through ngui tongmani obo date jate no ungnani bagi sing request klaika sini palni trop thega bo klaika palno bo kop chalaika obo main hike tabo mia je suddenly no hinmano no Delhi je India government cabinet o sini je Manthai o Manthai rok no borok approve khlaika abo date date no phai sok khainai sung oboni bagi belai bakhaw tam clear no nimankha tai nini mia approve kha plus jaga nini official procedure pai phaina naki to kita jora nangunai abo jahate December ni bisung na phainai jahate Tiprasani lukurok no Manthai no jung jahate rimanan tinai jung abo taisa pressure ba chaitok nai obono jung tabuk nai dongota packet tongno Manthai na abo yakang chini hokang tinrong bagai simia abo chini Tiprasani bagai abo ching hoito sanai tukha chung choba khlaibono Manthai mani feika chung joto chini Tiprasa lukurok je manani phujukta borok no chung abo development package no chung baknai abo no chini National Liberation Front of Tripura original group ningi nai hastefa group ningi nai chung bono baknai ta chung tabo already society bo khlaika society ni bisingti bo abo no chung survey khlai dongo je bo family manani phujukta tong ebong sabni jaga khali tong je bagan khaimanai dokhe bagan ni bono selection khlainai puskini jodi ba jaga tongi dokhe puskini rijaknai ban thena jaga tongi tonghanke ban thenan jaga bori rijaknai main khe obono chini naharmung abo tinini naharmung ya jong kolokma salduginai je hataro hangui tipahano yakari no kogya kori khlaimani miao jeta chini India government ni Prime Minister Mr. Narendra Modi ji bono chung paifra hambai mario National Liberation Front of Tripura original group theke angni je hastefa angni je bono belekhana hambai tai sini India Union Home Minister borom ganang Amit Shah ji no belekhana paifra hambai maya pharo tebo hambai maya phor sin notice ni advisor Ministry of Home Affairs Mr. A.K. Mishra nobo sini Tripura sadofani nginai tai chini organization National Liberation Front of Tripura uri group ninginai ang hastepani je bono hambai ya pharo obono chung tabuk taisa nasingjaknai tongkho dati daitino chung jahate bono bahike implement khainai bono chung koktung suinai ang koktung suimani thagya jahate bo dilai ngiatei abo fast samung choli thana tinai ang koi gonai da honorok to phani sini hayungni Tiprasa busa nginai ang obono sanamusungo indigenous day hene wal indigenous day nongi mano kentu chini Tiprasaroni indigenous day bosung a logi bosung belekhen palene nangi tongo tam hongke sung tam sekang ni simi sung asai phai je si khasi phai nukmani simi sung nugui phayo sarkar bo thango phayo rod bodolungo aboni yagolo sung puilan simi nugui phega puila upojati othocho sung upojati ya ha aro taisa phai khatabuk जनजाति असं अथच जों त्रिपुरानि बोसा आदिम जुगनि बोसा सिनि हा दङ सिनि अर महाराजा राजत्व खालायथांगा 184 जन 85 जन राजत्व खालायका अ राजारक जोंनो डोमेन खायो अर नायखलो जों बाहायकै जे जों उपंगैमान उपंगनानि कगया जागाव जों आरो नेशन कैसा इंडिजिनस पीपल हिंजाक तंफानो आ जागा जों सिनि मुंगै त्रिपुरासा जों कोनो फादार हानि फाइमानिया सिनि हावनो जों दङ जों आमनो बागि जों उपंगिया जों कैसा नेशन जों कैसा Tiprasa बुकुंबारा दफा हनि सिनि जागोता फाइनाली हानि बसारो abo tabuni dine to democracy majority ni dङ कैसा politically power nango economic power nango जों बेबाक जागोन जों abo cover खालायमै आंनि दंहा जों जेफोरावबो power no hostel को खालायमानानो याखो सबैमानानो सिनि आफुरसो सिनि Tiprasa मुकुमो जों नायथक उन्नाय
tei kaham ke sung ran khlaimanan hne ang songo obono nong thani press media rong bising te ani koimung tei kobokmung.